Mapuso, nag-Hello Philippines, Hello World na liwat ang bahay ni Kuya. Ngaliwat nga nagbukas sa gabi para sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. 15 out of 20 official housemates na ang ginpakilala. From Kapuso Network, Sanday Ashley Ortega, AZ Martinez, Will Ashley, Josh Ford, Charlie Fleming, Dustin Yu, Mika Salamanca, kag Michael Sager. Sa Kapamilya Stars naman, Sanday AC Bonifacio, Esnir, Brent Manalo, Clarice Guzman, River Joseph, Ralph De Leon, kag Kira Ballinger. Ang una sa many twists to come, ang pagsulod ni Ivana Alawi sa bahay ni Kuya bilang house guest. Ang yatas, papatiyon official borders nga isa man siya sa housemates. Madinalagon bala si Ivana o kung mabuking siya sa ma-housemates ni Kuya. Banten ina diri sa Gemini Network 10 p.m. kada weeknights. Kag 6:15 p.m. naman kada weekends. May live stream man sa parehong oras sa Pinoy Big Brother YouTube page, Kapamilya Online Live kag I Want TFC.